चॉकलेट तुम खाइबी पोको खाइ दबो चॉकलेट खाइले पोको खाइ दो कोन पोको खाइ दो गरम भात आलू भजा खड़ा डाली दिन खाइबार गोटे चा। हेलो हाय नमस्कार मु नवीन स्वागत करछि आज आम चैनल विलेज ब्लॉग्स को। एबे मो आम धान खेत रे अछि आज ब्लॉग्स एटी बने रहिया। छोटा छुआ काम प्रबल कौन होची कौन ऋषि हमर एना बही के पूरा इला फुल कर दो नहीं रे ऋषि आ बही बना टिकी चल 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 देखल के छोटा छाड़ी तळी बहुची हिंगे वाला फिंग फिंग एटा आ भलो आ वही बनी तू कोन आसी छु ई लोग आसु घर जीवनी कौन करी बेटी तळी लगाइबू हां देखा लगाइलु गोटे देखंतु केमिते चलीची बिल काम এখন হল হল যাচ্ছি কেমতি মই বাড়া হচ্ছে চালু দেখা দেখুন কেমতি হল যাচ্ছি করা হচ্ছে চাষ দেখন্তু हाँ आ 2 दिन लगे बिल कम सरीगला मोर सब बाहर ब्लॉग देखिपारे मु विभिन्न स्थान को जाई ब्लॉग बनैबी आपण माने लाइक शेयर सब्सक्राइब करी सपोर्ट करंतु। बिल काम 2 दिन लगे 2 दिन पर बाहर ब्लॉग बुले बनैबी। कौन कर ऋषि कौन कर ऋषि कौन कर चाह पीऊचु कौन एना पीऊचु घर पीनु कि हाँ देखो ठक घर बापा आना है चा ये मागिक पी दौर किए देले हाँ भाई देले हाँ पैसा दौना नहीं चाह पीलु जे कौन पाई हाँ कौन सिया घर को जीवनी कि कौन करू कौन देखियो कौन देखियो ना कौन देखियो कौन देखियो ना एगुड़ा देखियो हाँ जा भात ये आनी दे जा आ कौन आई तू किसी तो काम करूनु हाँ कौन हाँ कौन कि खाली हूँ आ कहे कोड़ी ध हाणे ऋषि एना खाई भात कोड़ी धोई जाऊँ नहीं क्या वही पर तू पड़ी रे
ओजन है आ এই কাম মতে କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅତି ଦଉଛନ୍ତି ତାପରେ ମୁଁ କୋଡ଼ି ହରିଆ ଏମିତି କରିବି ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେ କରିବୁନି କ'ଣ ପାଇଁ ହାଁ କହିବିନି ହାଁ କହିବିନି ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବି ଚକଲେଟ୍ ତୁମେ ଖାଇବିନି ପୋକ ଖାଇଦେବ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଲେ ପୋକ ଖାଇଦେବ କ'ଣ ପୋକ ଖାଇଦେବ ବିନ୍ଧା ପୋକ କ'ଣ ଖାଇବ ଦାନ୍ତ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଲେ ଦାନ୍ତ ପୋକ ଖାଇଦେବ ଖାଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଚାଲାକ ହଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଲେ ଦାନ୍ତ ପୋକ ଖାଇଯିବ ଖାଉ ନେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେ ଧଅ ମୋବାଇଲ୍ ଧଅ ନେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ କହୁଛି ଟିକେ ନେ ମୋ ଫୋନ୍ଟା ଧରିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେ ମୁଁ ବିଲରେ ଲାଗିବି ମନା କରୁଛି ହାଁ ତାର ଘରକୁ ଯିବେ ସାର୍ ହାଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବୁନି ହାଁ ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ ହାଁ କେଉଁଠୁ ଲାଗିଲା ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବିଲକୁ ଆସୁଥିଲୁ କି ହାଁ କ'ଣ ଦେଖି ଆସିଥିଲୁ ବିଲ ଦେଖି ଆସିଥିଲୁ ବିଲ ଦେଖିଲୁ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା କ'ଣ ପାଇଁ ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବା ହେଇରା କରିବ କାମ ସରିଲେ ଯିବା ତତେ କହୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେ ଟିକେ ମୁଁ କୋଡ଼ିରେ ହାଣିବି ମନା କରୁଛୁ ହାଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଖାଲି କାର୍ଟୁନ୍ ଦେଖିବ ବୋଲି କହୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରିଦେ କହିଲେ ମନା କରୁଛି କୋଉଠି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି କାଇଁ ଯେ କ'ଣ ହେଲା ଲୋକ ନଥିଲେ କ'ଣ ଦେବି କାର୍ଟୁନ୍ ନାହିଁ ତୁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବୁ ଯଦି କାର୍ଟୁନ୍ ଦେବି ହାଁ କୋଉଟା ତୋ ମୋବାଇଲ ହଁ ତୋ ମୋବାଇଲ କୋଉ ଭାଇ ଏଇଟା ମୋ ମୋବାଇଲ ମୁଁ ଧରିଛି ନା କ'ଣ ମୋବାଇଲ ନା ମୋବାଇଲ କ'ଣ ମୋବାଇଲ ତଳି ଆଉ ବହିବୁନି ହାଁ କ'ଣ ପାଇଁ ହାଁ ହାତ କାଟିଲା ଦିଟା ବୋଲି ହାତ କାଟିଲା ହାଁ ଆଉ ବହିବୁନି ଭାତ ଖାଇବୁ ଭାତ ଠକ ଦାଦା କ'ଣ ପାଇଁ ଠକ କିରେ ହାଁ ପାରୁଟି ଖାଇଥାନ୍ତୁ କି ତୁ ହାଁ ଯିବା ଏଇନା ଖାଇ ହାଁ ଏଇନା ନାଇଁ କାଲିକି ଖାଇବୁ ଏଇନା ଆଉ ପୁରୀ ନଥିବ ଘରକୁ ଯିବା ହାଁ ଏବେ ଆମେ 2 ଜଣ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ ପୁଣି ବିଲକୁ ଆସିବୁ ଭାତ ନେଇକି ଆଏ ଏବେ ତ କାମ ସରିଗଲା ଏବେ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ଖାଇସାରିଲେ ଘରକୁ ଯିବି ଏଇ ଦେଖ ରିଷି କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ କରୁଛୁ କିରେ କାଦ ହେଉଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ କାଦ ହେଉଛୁ କୋଉଥିପାଇଁ କ'ଣ ତୋ ବୋଉ କାଦ ହେଉଛି ବୋଲି ତୁ କାଦ ହବୁ ହଉ ଆଉ ଭାତ ଖାଇବା ଆସେ ଖାଇଛୁ ଆଗୁଆ ଖାଇଦେଲୁ ନା ସେ ଆଗୁଆ ମୋଠୁ ଖାଇ ଦେଇଛିନି